Pamirsa siat jerimpen pinaka dreste, sane unik tur pingit, sane kemargiang nyabran ngusaba desa miwah ngusaban ini. Dreste inucap pinaka cihna rasa penyuk semaning mana, risampun antar nyani pemargin karya ngusaba desa, lan ngusaban ini sane kemargiang. Siat jerimpen puniki kemargiang rahina sedurung rahina penyeneban karya. Dreste siat jerimpen kemargiang risampun dewa yang kuru, mewah dewa nini krama desa adat keramas kemargiang ngidar buana ngiterin wewidangan desa adat keramas. Krama Banjar mebaris mundut tapakan linggih dewa yang guru mewah dewa nini sani kairing jerimpen saha suaran gong bala ganjur. Risampun raw ring Jabapura Pusah lan desa, pemunut dewa yang guru miwah dewa nini mabaris saling adap-adapan, raris ring tengah nyane mabaris cerimpen tur kaiterin ping 3 kelanturang antuk laksana yang siat cerimpen. Siat jerimpen pinaka dreste sane unik miwah pingit sane kemargiang ring pemargi ngusaba desa miwah ngusaban ini nyabran tigang desa pisan ring desa adat keramas. Dreste inucap pinaka cihna rasa panyuk semaning manah tur rasa angayu bagya risampun antarnyane pemargin karya ngusaba desa lan ngusaban ini sane kelaksanayang krama adat ring tanggal kalidase Maret melintang, rahina risampun puncak karya ring Pura Pusah lan desa adat keramas. Siat jerimpen taler nyenayang rasa panyuk semaning manah pantaraning krama adat medasar manah ning nirmale ngaturang ayah selami pemargin karya yening kanirgamayang jerimpen pralambang tangan risampun muputang ya sakerti pemargin karya krama saling mesalaman kacinayang antuk matemunyani jerimpen punika. Sawilang krama sane makta jerimpen wantah ngangkanin krama adat sawilang Banjar ring desa adat keramas. Masih kian nyane pantaraning jerimpen inucap krama adat ngisianin apresiasi ring sajroning saha utawi ya sakerti sane sampun kemargiang selami pemargin karya inucap. Saputra Bali TV.